Raure. Benson Kwenya. Benson Kwenya. Yes. Rekoro bugeto Kwenya. Wake na gofu. No de tawo Benson. Benson Kwenya. Ni marare na ifata. Ria gecho ine. Kaiwa modo ritwa ria okokire maine ria gwetani na gecho ine ri. Ndaikona gathari kanini. Ataikoro ikara kundu kuriku. Yes. Gecho ine ri. Okoga nume guku rugongo rwa gwitu gikekira mambatha ri. Yes. Ni uthiete. Negwa. Ni maraithia kindu gitagwo Itara. Yes. Na matigothio mambatha. Ni megothi kundu gwitagwo South Coast. Mathi kundu gwitagwo Ukunda. Ukunda ni nakuria South Coast. A very historic town. Yes. Na mare ogethi na barati nguhi. Tinguhi. Kama uthie na ndege. Ni Ukunda ni gukire kiwanja kia ndege. Ni kuri it's an airstrip ya. Yes. It's an ancient one. Kurage tueka atiriri. Tondu muthuri timbe ni ariga nake ugicoka ni cia nake ro ni gucoka kwambata kalima aikarite thiri. Yes. Make mugurira viruda. Eno old ship. Toyota Fielder. Yes. Eno old ship. Na viruda no old ship. You see, it's a very maintainable vehicle. Yes. It's very handy. Na modo we gororaga ina kamiedari. Nisi karagaga. Gari yo nere maisha. Nere maisha mono yu. Na dere madhina. Dere madhina major. As long as you do proper and timely maintenance and servicing, gari yo nego tugataga. Wega pio. Ona thurira magudie cia mbere cia jeru. They still have them. No, adora mefurura matigu wa kurekia. Hapana, ona magurenge ni maikaraga ona ereku. Neno nguru. Ikana make mahotho ko mucie. Yes. Leo Kwenya ari yake kura kivuto kura tuika gari ria ina mwiri ungimikinyia kundu ku gwetwo ukunda. Gari ra mwiri wa ungihoko. Yes. Leo thie thabari yo yothe. Maume kundu gwetwo maundu ni meri. Kaureko. Enaku meharati yo area. Yes. Maume kundu gwetwo maundu ni meri na methece nginya Ukunda. Ni gari ya Kwenya. Yes. Firuda. Yes. Lao kora thafari marakimenyi. It's a long journey. Iyo maraumire kuri ogwo maundu ni meri around 3 AM. Kuria no mumire gutakite fiu. Yes, nigetha mukinye kuria guka gutuka. Yes. Kana gutukite. Ndio. Makinya kuria mambatha ri. You see now you cannot travel on the day of the event. Nema. Yes. Ne muthie one day before. Makinya mambatha marara na atiri. Tondu mathaa namo ni mathi yangu ri. Ne twethe handu heho akoragwo nyumba haria mutu apacia mundu gwitwo Njokiremi. Stand back ya mutu apa. Twirekie kuo. Muthuri ucio ndatũcingĩriganwo nake. Turoke gwĩka atĩa? Turoke kumagara. Wethia igongona. Marakĩrĩkanĩra ũguo. Marauga high through well and good. Marakĩigĩra kũu stand back ya mutu apa. Yes. Makĩrokere thabarĩ. Rũcinĩ tũgũkĩarahũka. Hatikoe haraihu pasi kuma Mombatha gũthiĩ Ukunda. It's around I think 50 kilometers there about. Yes. Igũrĩ thabarĩ ya araikanawa. An hour and a half. Mutatengerete. Riu thina urokeire riri. You see to go to South Coast by road. No mwaka okire, you see Mombasa is an island. No mwaka okire the ocean. You go the South Coast. Yes. Riu kora gituika riu nimeguthi haria ferry. Tondu riu hekiragwo na ferry. No nginya okire ferry ugithi South Coast. Yes. Geria na ferry nigetha ugithi mwena uria ungi. Na ferry uria rutaga wira ri. Yoka mwena uyu ri. Yamba kuingira mitokaya. Yes. Yaingira mitokaya ri. Turakure ikarumiri. Igacoka ikaingira. Yes. And you know the ferry is an amazing system. Gari ya maguta yaingira ferry. Gutie kindu kingi kiingiraga iyo ferry. Gari ya ici cigua maguta. Oko ne mwe itwaragwo iyo ika ferry etari mundu ungi kana gari ingi alone. Yes. It's a safety protocol. Riu mona yathi iyo ika. Riu makinya hau ri. Agakwenya ndarathereirwo wega he handu maringira ke. Ndarahetwo briefing ha ferry. Yes. Akinya ura mera atiri. Ira ramburu. Oi. Atuguka iria-ini. Haringagwo guo. Tukiringa sana ndirona ndaraca.
Ha niho hakira gona feri. Kini atia we Kwenya. Ate vili. Taguo feri. Ruo ha ne otoroka na twakinya riu. Acha tutikinyite. Na turageria atia we. Ayo ati acha Kwenya. Nyona ria yukite ha. Ngwenda tondu turi harai utothie turakinyererwo ni hagia kajamu au feri ina mugafa ngaraidi arothie turakinyererwo ri urore urehe gwika atia akuingirwo jamu no iroka feri iroka ne huha kihuni yes gari sigire Kwenya akirite oro bwana Kwenya no wakiona nerakura ekuete ngari nyingi muno Kwenya araiga ngari mwena na rami gutha hard brake ndienda kumwira atiriri abo njiro itu ngari yakwa ndengerika nyamu iyo ndengerika nyamu iriko nyamu iyo nie ndirathie nyamu iniyo wako kuria turathire gukirite haha ri rugendo rwathirira haha ndarega kuingira feri ero Kwenya ndwana ngai na ciathie na ciaumerera mwena ucio ngindauga yakwa tiria ndietonya hau na ngari ndietonya hau nie na mutokaya ndarega Atoro ni akobora ndereva wako muteithiriria ria meguthie kuraihu ri arambara mwe na John wathaka ni uguita mutu waingeria ngari no nyamu iniria ne baita mutu na ngugotiga gukuwethe mambari wala tigiti wa gushoka kuria muci ara kija kuvuta ndereva wake riu ni kikiuru kijaru kuretwo riu andu ya feri mzee kuna shida gani hapa ona moja tere thweri ndauganie Kwenya lakini feri kila saa watu wanaabiri bwana toke pande ile bana msaidini bana wewe bana kuja hapa shinjanja na sinji na siabeki ngari yangu kwa hiyo kataro yenu melikebu mau mwena mo sifikiria mipana angalia mohoro niendi kurera guku nie maine nyamuwe ngicokethi hari akararie ri tone ikararagia ri na ngujigwa ngo weko wetagwo ni Indian Ocean ri twekora India ingirando de India ngekatia na mathi na ngari yake Kwenya ni urajia gwiciria ta mundu utari mugi onume ona no njuge mwacoka na bathi nyu Leagathia biyo Kwenya arangathie aigua bakorwo mwena ibata ria kuhuruka ri yei moingeria nyamu mwe maguru mwarikia ibata mukungora haha ndacoka haria turaire Kwenya nake metagwo thigari ikoro hau na thweria maritime yes managiuka una shida gani hapa msongamano bana nini mzee bana egeza peleka gari kwenye feri sipeyeki tutakuweka ndani mzee hapa bana hamna machezo hapa tutakula mimi munipeleke hata kile manyani siko hapa wale taraigira ndo mona leo nio kakira onire maji akuwa wacha tuweke kando tusikilizane najua hii msee najua kwetu iko Mbalindi labda sasa unajua hakili yake ikiwa kwa Mbalindi inaganda sasa tumekunja huku ikalingoka
Kwenya darari. Ndararegire kaimana. Ndaguthi na ngari ndiguthie. Urathi muna muci. Monge keiguando na njochuari. Bokemanya ni ngoma kanetie. Yedi. Gari yakwa ndiraingira Amerikabu. Yani ndalega. Ni ndalega kaimana. Waisiani. Mogothie mucoke meati mugure ngari cianyu. Moke mwikire. Very careful. Maezo kama thira mwaragiru. Wenyari. Siedi. Ninge ngoma iria cikorungu rwa iriari. Ninge no muheire ngari. Aginya andu gende guthie ri. That is it. No, these are these conservative hardliners. Yes. Nauga ndareka. Ndacoka kuria kwa nju. Mutu aba. Mwarikia ni mukungora. Loto. Ara ni muremari. Ara ni murema. Yes. Ati murema John Kago. John Kago etawa murema. Yes. Sio. Ara ni muremari. Ni moje sibiho. No akina na yoka best. Yes. Ka best. Erika yake. Ngomo rona ni yoka best ti mukuru. No bale to matike ya gwandu akuru ni meta na yona, you know, either their families or their businesses. Yes. Ka best ile. Nito mani toto ukora gathini wa family na society ri. Gatikuwa no rito. Tondu amigendera yake amikundire. Yes. Ya kudangaga. He is considered someone who views life with a very myopic. Akoneka mundu tari very visionary. That is the one. Timodo vesiona kinene mudu cio. Yes. Na ndo cio akaona ona muciri ni ukora woro oguo no le ure his day came. Yes, ka best. Lo and behold, you see ka best ri ni gaithomithia ngetio ni aciari ni uria mwana icoka agathu akaingira na macohi-ini. Yes. And parents never quite give up on their child, especially the mother. Ni muthenya akinya andu akauga wera kene ndare kiria ni kwenda yeye ona timona ne mundu mugima ni athia kibande ni aumira Salome ari angi na mutumiga ucio ni mwana idare hindi agakura gukire mwana waku akagimana ri saithe wa Murima yeni ikolera ndurika saithe wa Murima mwana ri ni ukomwenda gwa ikolera ndurika ni muciare ndateagwo na ciana ici niwe bagiire ndathie buroti buroti ukimenya waguo ndakuira Ewa nini ayekoragwo eta topic ya mithembe yo. But his day came. You see ni akita kindu gitawa fine arts. Yes. Na fine arts ni athoma iro ginya ni mweshimwa KJ ni amithomeire. Yes. Nende kurikana agicora katuni gatheti-ini. Absolutely. Lukuragia laki yo hint kwena riri an arts expo. Yes. Ewo wona art gallery kuria John Njoroge painter matwaraga paintings ciao ciga compete. Agitwo ni some international organization aria makoro men Jews au promote talent in sub-Saharan Africa. Arakirwa atiriri ni mundu oro uguo no uguo coraga tunyamu tutu coraga twegari eka undu ngicora na utware ku arts gallery oi na no gwethere okanyamu ka registration ka best ni gacori gacoraga wega muno na niko gacora tubucire tuothe ku kwa niko gacorete akade kau kiada. Yes. Art by Kabest. Art by Kabest. Like a signature. He's actually very good in calligraphy and you know, fine art. Ego chora. Karaki aji ago chora. Karashora vega. Karashora bishere we are the Abadeas. Yes. Nato no ado fine art no ne mare hakiri nyingi muno. Kinya kara me theme. Ohoro vegi the Abadeas no ria mai makiumaga ko, you know. Ikuro kiroria mai.
a very rich mural mbica ici nene cia gucorwo gĩtamba-inĩ ciĩtagwo mural Emulio. mundu rĩu ũngĩ-understand rũthiomi rũu nĩ John Njoroge. It's called the mural. Aragĩpainti wega ũragĩkinya mũthenya wake wa gũtwara nyamũkũ Kũrĩa kĩhĩtahĩtano. Yes. Arakĩmĩrehe haha handũ hetagwo Gathaiya Institute. Ti andũ aingĩ moĩ kũu nĩku. Gathaiya Institute rĩ nuona maendeleo house. Maendeleo okay, reke ngucoka cokie raini. Gũkũ office cia IBC gwĩtagwo atĩa? Anniversary rĩ hau mbere he gĩtagwo Posta Sacco Plus na he Hazina Tower na nĩ kũrĩ Alliance Français yo mbere ya Faranja giothe area yo. Yes. Hau kung'ethania na Kenidia. Yes. Nairobi ĩno ndĩhũthĩkaga mũno. A lot of food traffic. Exactly. No, it is the town you know if you have ever had Shuguri's house. Yes. Na no hale utalii house. Yes. Yero kakanya muyuru ngetheire Central Park. Arakire drawing yake na arakihuria the what do you call this? Registration, details, what have you. Na arakiro riu ale mayuka go sijajire. The mayuka and they will come on this and this date. Ayuka nigetha makijaji your drawings. Ya mudu. Oh yes. As a fate and luck would have it, kabesti re kwa jajo yake ila umira na basi igana. Maragwa, it is very rich. It is vivid. It is an abstract. And it tells a story. Which is essentially uri abisi efati ya wekaja. Communicate. Exactly. Kuragi tuwekale unia communicate rohoro wegi kiheo gyake. Kufupa na kufupua akaitiwa check. Yes. Kabesti ri unia imaji the best. Yes. Matiyo zi unambo gyake. Yes. Ayavye ko uri. Becha idiana ne yagwo ni undu wa kuhotana ri. That includes buying the drawing. Yes. Ushoro wake. Dora icio meka mathabu ri. Iroka 1.65 Kenya million shillings. Kabesti re. Yes. Kabesti re ugesagire. Katira he ko horo. It is his comeback. Na mita na mbesha iguru. Yes. Arabi araura gastare tia tura gerirageria. Gakari kamuthuri wetagwo Hamilton. Hamilton ni ari matatu cietagwo Hamilton wins. Aragura gaka Hamilton gastare na aragatũrithia wega aragatwara mukuyu kana gacokio raini wega na karekirwo na kuromu. Yes. Toni ake gutwarithia ri aratinda kũu gĩcagi ũguo no rĩu ndarahe kohoro ici no arakigutha kanyamu. Mundu uria moiraga nĩyo cio kabest. Ukinya ni abrandite gakari kabest. No gastare tikaure gabatie kwandikwo kabest. Kandikitwo kabest arts. Arenderio gũrora kũnjũrio na 110. Araturithia na 80. Na bia 1.6 ona aikahete meri ri. Aliona kiondo. Athiũrũka kũu na kwa kĩrĩaga njamba. Kabest. Rĩu gari. You see, when you have money, people now start pretending mena fata muno nawe. Muno. Ni maramwaragire makamwira arani. Murima. Business umuni enda gwibanga nacio. Especially ukamenya uria ogi uplift family yanyu. Mbere murona adige me uplift na thino. Mbere muziona uplifter. Wa family need mona uplifter. Kabest. Emotige sonoka. Tiga godo merasia maisho murado mera mordori. Ni aheana motivation ni gwake. Nĩ mwana witũ na tũtingĩenda ure. Mwana wanyu andu. Nikwenya mutiambira mukigiria njigirĩrwo moko nĩ viso. Mukiga mutiri atikia ndigoka nĩ soup.
Moja ile. Asienda kumuigua. Kero pesa isiri. Mudi hapa karasi. Modo na gukuna ona de mala phone zekite. Driver agamukuru mau. Matatu. Magana matatu. Agora que kirato iriagiria. Mara. Mukuru. Ozio no ravanga. Ye brezi que dosiana io naziori. Mare goide. Kero asa Murima mundu de kagogo kabesti mundu de kagogo kirathi mundu giuka ya family kahitokira mundu ya kwa kira goye tu na mara kira mundu kindo waja mudende ya gata dimoga ile ndu nadi anyo mrati no zyo akaruka akairia mundu gutagi na igombe na mafuroti mo maka azira kole gasororo yuya Digimon onagi ugetenyi gato Negwayo ona moro twikana no aguka Ayo ni aria goakani I'm building my own bungalow Draka bungalow na guzia vitima Kendo kona mudhe tu no vitima Amanya verino anakile Nea como ideria mwaki. No mukuru mo ideria githii. Abia mutuna yega. Kabesi na ide matimata nagia. Twakiro ati Nuko fatala re Muna fafaguo munini ke Na muthuri ucio na iko akimufara muno ria fafanyo tari kuori na ndio fatio menye uria ciana ciake igithoma at least ena wititwo college ni avia sore Demozi uga no gusura njora gadiko hakiri na ke ni avia sore Uma contract ane mara yue na yada gwaka magi chagi mara yoka ku eka best ni editagira andu mahi cio itagira ni areku na ndakigura ina tawina kama bango ga gwaka ni unahetia ne kuigua uguo Riu kawira kau ungiheri ni ngugitira mahiga na muthanga na kagoto ni ndira mafundi ma Nairobi ya kiro ne kari gosi ya esaini mo jogo merie nyob Lele mwana no yake Ona ba oizira suru ni dosi ya guku Gogira du samba Lulikaro wakiria kumutara Doka handita fafa guo Gutaria ti besa isiri Muni da kaini fest Wedoka gure mwale guo Na dia mweda ni mukuru Sumutaki Simutaki Babwa bie simutaki Oga gwedodo ni woko The best Atalijua jiji Wajaru wanairo mural yake ri ego thinyitithio ruthingo rwiho Ngeretha na ni kuri kinya handu in the next festival ya arts ri ni akatwarwo Ngeretha onio haria mbica yake ya stikirwo yes na ni arairwo ni agoka na family members ya tano campaign ikire iguru iria occupied so far nice igiri ni ana mother Yege ya tatuna kyo hemulre siriria to igizwara zuri nake na nati wago ko eto Joyce wa mama
Best. Without you know, like, can only stay there with each other. He never got enough beats at the Marshall Cano. You get that one area, Bisaka, printing Yakia mount. Roti go to a public. You don't know to remember your canon out of more hit and it. I can't do the whole plaza up. Matatu na ile kitu gitagwo SKUODI. Yes. Na SKUODI re. Okiakija kuna yo SKUODI we farari. You see they have a way of knowing. Ni mamanya naga. Ruti ya 17 ni koeka ni gukoragwo na arĩa metagwo standby driver. Yes. Of course kuri arĩa guthiururukia. And most of them are not very conventional on the road. Yes. Tatu cia guthigatha raini ri. Makinya harĩa Santori. Ni hore ume ya shukagira. Yes. Kamagira ali. Ndereva kamagira. Aharurukia nyamu mwiki. Okioga andu. Yaihura ali. Acokerie ndereva. Yes. Na ndereva korwo ari araji. Ndereva korwo ari araji na regesha. Ruti ya kaore ri. Macomokagira haria Masimba. Kana Soweto. Yes. Ya Zimbabwe cia macomokagira haria guo wale tukamire mahali abere hetagwo atia. Base. Hau niho igua riu. Na ni moya ine. Ndukiingira ngari ya mundu mutari rapo. Yes. Ni moya ine. And they have powers. Matereva. Dereva power nene muno no aguvute rucio urahe go SKUODI dereva ni mundu we power. Yes. Umenye mundu ucio ni wihokeirwo ngari yo ni mwene. Yes. Nake aga subcontract no ta kandarasi cia thirikari. Na ni omenyaga mukuwetwo ni ndereva kamagira wa SKUODI kana ndereva original meini. Yes. Kuringana temperament. No ndereva meini tariu angithia kore mundu wake ndari hau ndwiri guthia thiete ni wigua kiundu kihorariria ikanga ukamanya ucio ti wa SKUODI tondu wa SKUODI ethagwo ni ikanga na tora ni ndereva wa SKUODI auma matihoragia ngari yari arithiro ndihoragio ro mahingura murango agacomoka SKUODI yake guthaho. Yes. Okay, agite kidogo. Immediately re protocol na hierarchy iwa atiri ndereva yo woka ri akorwo erungu rwa ikanga. Kwa hinda riu ikanga ni rio rirathana. Yes. Nirio rikumenya kana makinya muico meguthi kwara rai. Yes. Kana baguthi baithite bacoke bakihara. Exactly. Na erwo horere eterere aiguo ore ikanga rirenda. No ria meini ni athiaga. Tigotinda au karanja we. No, ndereva meini ndathagwo. Ona no you will know. Ogira ikanga riko uigwere akura ndaigaga hau. Okamanya ni meini we nayo. Tondu wakamagira ri kura invokirwo article ya invoketwo ni President Uhuru agitigira Ruto wathani hende athia ni article ya invokwo. So you are not quite in power. Yes. Niko ihokeirwo power. Yes. No tiwe we nayo. Ni ndereva areheria mathina mariri kugiginyana na ndukuria muici wa kigarura mbathi. Where you do the dirty work umurehere ki ngari na ki na thi no kione kanyamu gaku ho. Yes. Na SKUODI ri akure kana kuringana uria ararehe ngari ihana. Ukicokia ngari na andu anana ri kesho hautapata. Wewe utakosa. Na nikio igua andu a SKUODI ni maroragia honi. No, nderagia SKUODI.
Akino gaba mkoja handu eka ina. Na SKUODI ri. Yes. SKUODI gutire muthii atigaga. Yes. Main ni agutiga muthii ona akiona ni muthii. Wega biu. Ani akua atire ithati ya. Karaja tutiraruga mau. Simbeiri ora lewe atiriri. Stage fulani ri. Yes. Eyo andu ti athi. You see SKUODI ri. They have their area of jurisdiction. Agire SKUODI agira kerio ngari iyo ri. Ni uthu akwitukie homeland. Toro ni ariganirwo. Na ne SKUODI ni athia ogwa graduated. Ndio materefani makere mauga no ri. Mureithire karageria. Mureithire. No kaihorie SKUODI. Ojo ni agothie nginya Nairobi na acoke. Yes. Na ni akiri marua. Yes. Na marua indo ciothe. Riu SKUODI ucio ajia gucukwo guo ri. Athia riu gutegera town. Yes. Akaheo SKUODI ya kwarulukia. Acokerie ndereba town. And when you do that one trip successfully no acoke, you have hereby graduated. Therein, you are given powers to read and do all that appertains. Yes. Ona gicoka ni aroragia honi muno akero guku town ni gutihurago mahoni mau ma kuruka. Ni akena. Ita mundu wa graduate. No nginya arorie. Agithiurukia hare muthigiti wakwa iari. Ordination ni. Wewe. Kekara ke mure idimani. Wenda utunyitithia ogu. Na Bensuda akorago hau. Te muthigari weto Bensuda utamathekaine. Kindu ona Bensuda hau. Ole. Ndereba meni ni aguthagirwo ngari. Na akasium gutiri undu aigua. Na kora ndereba meni ri. Si handu hothe angikuwa. Na ti handu hothe angeiga. Exactly. And he has no apologies. No apologies to make. Na SKUODI ni ora oginya mehumbire. Heondo ogikorwo we SKUODI. Ure muthi na mbere na githomo. Uheore SKUODI cia kuihuria. Wera we githomo. Raini ocio yaku. Kwajoro hutithia bathi we. Kana oguthe kwaja person no ya mundu ukumathigitha. You get an expulsion. When you choka bench. Ukaga institution yeke ku admit. Ya ku yaririria. Monica atari kumera kara umerire oru ne kuona utaronaga. Matatu na we iguru ri. Niki muna bishanira kinake. Eroli girie ndaeria kuranga roli. Gija ko ye ngari hora yo na furia no kiaruka haria mazimba. Uroko kinyiririe. You let me tell you. Oi kuna ndereba we hokeirwo matatu. Thabariri ya thiete agikehokerwo yo bathi. Ti nini. Na niwe mwene tiwe weka vetting. Acha. Ne matatu matiko ground. No. Mundu ria mehokera ri. Niwe ugaga you see agora bathi egiri. Ndereba national ri. Abataga mucogi okay. Oyo mweru. Yes. Oyo ngenda ndereba koria tiriri. CJ yurenda tuneu. Muridire nyona mwana. Oye sawa tora munya thi horie ri. Yahinga no nginya murigo wega. Kindu akwamba gutigana na kio ni kaya mugaka. Angiamba gutia kaya mugaka ri. No murigitiga na kio ndagiamba gutiga njohi. Nitwoe kogi. Kogi tigo njamba ri.
ajamba ndire maundu maingiri kau ria uthika mitigite okahora na kogia kambatira atia akabatira oguo yes riu oria bathira gurwo noguo Miss SKUODI no e absorb go into the industry the system ano kire Miss SKUODI ya riu thabari ndaihu acio no matihokagirwo muno ucio ni acio thabari cia kuraihu ri ekuruta Muranga Nyeri ni Nyahururu we okone bathi ri Miss SKUODI assignment yake in the formative stages ri eko ya kuhura ngari rethi kuma kia ngari yes kana ucogia haria country bathi akinya handu akiro no ekire ngia acogie ainia thi matigathethu kana metiro ria merute haria parking stage yes amikinya country bathi yes haria mugiko-ine wa kuma exactly meini ari mioera hau kana amerute stage na hendio ni malaya site na gikanga rire iyo ya thutha ti kumera uma ni kumakia ni wiri ruga mekaruta andu maigira tatu no andu no mona ngari yakura ni niki makometereire magoka maigira tana na kamecokia mukadio what a waste ndaka horie ya andu mamenye hakuhi guthie yes na Miss SKUODI no ningi ne rorago kindu gitagwo general hygiene ndungi hokirwo bathi uhana mundu wira gwithamba thiku inya hetu roginya roratu uria ni mundu wina kihariro ria ngari yori negera kari ayiro kia SKUODI wao kana ki athi yes ani muno ningi muno muri ta thi Miss SKUODI ni arehire bathi nderefatari ararekia kuria nyama umenye Miss SKUODI arehe ngari ri ona ringi ni uko kwina wira uguo na oka ihuire no riu ukore ndereba meini ndari ararekia kuria ndari ku expect andu ni aingi uguo igoka na ihenya na mutige gone ndereba ona mwenje ona mwithiini uroraga njoko na mundu woka na ka koti ka blue ena gata na tubi piki na no Miss SKUODI dangicomoka meini atathunditie utie bathi now you cannot leave your post unmanned hario na mugango wa ndereba wa hinguru umenye riu meini ni athundia exactly we nawe waruke weterere mucara hwaini ningi ti utange ndereba drivers are powerful. No, they're very powerful. And in mudu yokeirwo bathi ya milioni 3 ni gugwatha na we akwihokere uthiurukia estate okiambagia kupararira ne wangiwa nduri mihutia ndukamehutia yes na nigo kinya handu Miss SKUODI ri Miss SKUODI urane wathiurukie awe athi nigo kinya handu akajia kwihokeka akihokero riu ena ikangari yake ria SKUODI ni megangaraga Hey,